салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нека. ҳозир наи мошини рафиқ мама да шумо нишон метиҳем. Кадоме агар сешка хар боша тамошо кунед, то шама абзор мекунем, пол нишонш метиҳем ки чӣ ҳол дора ин мошин, чанд сумай, кадом солай, ҳама 100% короче ҳозир ма да шумо нишон метиҳем. Хулоса ин 99 солай, 99 солай бачаҳо. 10000 май 10000 май ая хидия ин мошин короче. Хеле мисол мошиншинои мошин бозор нест ки ма дурӯғ рост да шумо реклама кунам. Састаи мошин короче кузов пусидаги, мусидаги и хеле чизо надора. Ҳозир ма бо нишонтон метиҳем. Капота чиқар кунем? Капот сараши. О, я чиз сирхак дора кун унҷо да. Сип сирхак. Ана бикаш тамом. Гӯши. Бия ки Ахудум мекунем. бо нашканаш. Каш аввал бардор мебура инҷа. Фаҳмидам. Не. Уромада? Хасечка инака дорш надуна. Ман накардам. Газ евро 4 бачаҳо. Ина газ мотор ҳама шуштаги тоза. Ништираш. Мо чӣ дора? Хай мотор дия биён бачаҳо, бензине. Бензин газ. Газ Бензин короче. Хай бия ҷоша нишон метем, ҷоша нишон метем, ҷоша нишон метем. Пусидаги, мусидаги ягон чӣ хай натовада. Бени ҷоша нишон метада. Ҷораби. Инҷо нишон меташа. Кондиционерш кор мекуне, фақат фреон задан дакуре тамом. Так, басай. Усбе. Бошим. Бачо. Ина. Дата электропакетай, механикай бачо. Регулировка боковой. Километр чанд қад 229000 километр гаштагиай. Вот кондиционер дора, гуфтам ки фреон заправкаш мекунед, тамом майтафон, пайтафон, колонка ҳама 100% мехона. Нархш 56 тай бачо. И барои чи мисол да бозор моша и состояние 65 таш меган, хай бо чахчах мекунед да хатшон. Ем сразу 56 тай бачо, бо хай агар хали ба назартон қимат офта боша, агар метонен занг бизанен. Ама бо чахчах мекунан. Ҳозир номерек. Бо арзон мекуна, я чихшо арзон мекуна. На люк пук дора, электролюк ай бачо. Шунистай. Оли мойка кадаги нестем ша. Мойка накадем ша. Ҳам хе омадем сари қадам я сёмкаш мекунем, мепартоем мере. Я рафиқа хали мисол чихе гума шумо да. Ин мошина мешиносем да, медонем ша чи хали ҳастай нестай. Дума як исиша букшон нишон тим ша. Вообще. Гуфти ҳамон ки ина. Гуфти ина бинен ака. Ина бинен ака. Ина люкс бардора. ина мега ка. Классикай бачо. Гуфтам онумтона. Классикай. 2000 сол. Бо чи? Хай занг бизанед, агар ягон чи мақултон набоша, бо ҳамура мисол соз кадан бетем тона ба шарте ки договоро туғри бигира. Ем номерои рӯи экрандаги занг бизанед. Номш Акмалай? Акмал бародар да, хай шумо чахчах мекунед. Вот. Хай мойка кадаги нестай да, бачаҳо бе ягон гуфтиам гапо биёд заводи чикунед. Хабша. Я сара завод кадаги нестай завод мекунем. гӯшои мардум меҷунба. Заводи мешава. Тафкир меша. Ай мотор дияй. Мотор дияй. Спокойно куй, хай кузов шакуй, нами кузов чанд хай ки ваз дошта. Спокойно мекаша мебара бе ягон проблема. Агар буген ки ду расходиш калонай, нифига. Расходи 2.8 почти ҳар чиз ягай. Вот тем более ки ручное. Агар хай када бутун нормально хай ки мумкин ая гаш там сор гарда. Барои ки я бо газ мечхи, чем ая гаш та ин сор мурдаш мекаша мебара. Хеле бо мерава. Хай бо одаме кай када ган медонам. Че нишон десид? Хай ма 100% кор мекунем, чизе ки дора ма кор мекунем. Хай на овоз мотор шам фармист. балонашам состояниеш нормальне, хеле пусидаги надорад. Так, мака.
اینم خالی نرخ اینم خالی مرسدس اینم خالی ماشین کارچی زنگ زنگ با چخچق میکنم بیا بگاش نشون کن چی داره ما بالون گاز این چانتاگه باشه این بالون گازش نمیدونم 50 تا 60 تا 50 کدگه کل لیت کدگه 50 کدگه نمیفهمم پاسکا اینا شلوکوش پدرکا بو پدرکا بودم کافو خیلی کیلومترش هم پد نیست پوسیدگی نداشته خلاص о главный кузов обнешь му хаям хали яча фарош накне ки спонсори любое видео мо ширкати 1x бардаро киберспорт заири миллион рафта сай дура ист факин агар буфаҳмед нафаҳмед лучи то нахедам кадом мефаҳма чо кайси гиргит ма то нахеда ҷо бе липсиум кайси ма камерачи профессионалу ай корочам хали дават бикше ин ролик бо ёрии Adin сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания.